قال الكون على قاعدة الزوجية، فكل شيء في هذه الحياة هو على شكل الزوج، وهذه سنة الله في خلقه، وليس الإنسان استثناء عن هذه القاعدة. إذن خلقه الله على هذه الشكلة، خلق الذكر وخلق الأنثى وجعل بينهما المودة، وهنا ويمكن أن ينزلون الأبناء والأجيال، وهذه سنة الله في خلقه. لا من الزواج ينقطع نسل البشر، وبقدر ما يحمل الزواج من حلول مشاكل المجتمع سببه العصبية والعنف، بقدر ذلك يحمل الزواج مشاكل ومتاعب للمجتمع، فكان لابد من وضع حلول الناس. وقد رأت الشرائع السماوية والوضعية هذه الناحية كامل رعايتها، ووضعت قواعد وقوانين لمعالجة المشكلات العديدة التي يمكن أن تدرك إلى الزواج. Bagaimana lahir jira lawasib dibagi, bagaimana yang lain yang jurasi Sultan Zahara, Sultan Zahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bersungguh nesyarat berani dan kuat bagaimana uzima wa maendeleo wajibu wa mjini, lazima ezifanye ili mtuku walike ibasi ya programu ya barnamij ya usiku wa leo ya fundi wa huu zuki watu Johadu Al-Ustaz Abubakar Ahmad wazimani ili wahali bin Kunihari Ahmad. Ini tujutukufu barnamij ya leo kazi hena baik. Makara za Quran jesoma imanan Najimuddin Sayyidi oleh Bapak. Syukur.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في الخير. كلمة المناسبة والإرشاد والموعظة قدوة الشباب أحمد حسن. تفضل. أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، أعيان المدن والقرى، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم. ومناسبة وليه مناسبة ولولا نتوه زي آية إما نشواب وزموار ذكر نيسا إراحة الكفوف ذكر هنهاو هرمدولة يسمى سبحانه وتعالى كوربي هرم القرآن: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يسمى جاهلي وكايا لولا يوم يموني يعجز يمني يزمه هجاهلي وكايا وتليبوا نآماني وهرم بنادم شارد وانغاليه وهرمو wengi وهرمو binadamu wengi harimo mbawandola ngekaha mamro ya zingaraka la mro subhana yajuko bilejeza illa man rahima Allah. eza jirindo kwa wingi wa binadamu kwa tutaha wafikiri umendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa tutaha wafikiri dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na wale wale watulivu awale wale amani hazo wale wengi mruko haribara hanaraha shainji harmandola mjuru harmansohe fata ngorame ardhi msasanya baadaye wametoka wabeba alhamdulillah wa harmadola njema au kama Mtume sallallahu alayhi wasallama alisifia ukando wala au ndio wale tulikuwa kama mwanadamu shade mwanadamu yatungaye misingi ya Kiislamu. Haizo Waislamu watuku wingi wa harma binadamu waishio harmata kuna mashaka washashi ndio wale harma raha wa hunda ya nusra ya Mwenyezi Mungu ya Rabbukame mwenyezo mtukufu za haya dawa yao umba harmani wa ruwashiru ndio harmao sawa kulimungu patano harma hindi engo patano harma mali engo patano harma turu engo patano harma mbuyu engo patano harma fauna وتلقوا كوت هرمز منغولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمي وكايا: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إكام جيجاني أمريكا ومجدية الدنيا نزطبيا زهاية مملوز أو كاديننا طبيعة أقول وقالوا تليب أقول وقالوا أماني أقول وقالوا راح. هذا السلام وتقفوا ومناسبة waleo rizangani hane manyasi Abubakar Ahmad mrume wa dini na tabia halola mrushe wa dini na tabia awe haki ya kuhosani mwao watekelezi za wasia wamzima uhariwa watazatu wa Kiarabu yakaunase mwanahahe mwanamshe basema mbiyokaya ya bunaya ewe mna mwanahau
shelezizo lamru ya ghafiliha hau msaada wa mru mwenzakili haukawa ngazijamba ukaya yaungakiyoingia haonekana mbaa baya mambe ukaya bunayati ngolao harumweha wawakao harumwiyo ngolao harumwe pame wakao harumwiyo wende haruma daweka ukuja lizoea na mrumeka ukuja mzoea basi hifadhi bazima naamino wakume yakawshinuzi hifadhi ngazijoka amaneno salama posuluha tuhawa wakimero yanuko ya hadani na ya pili ya musia kawambia ya bunayati jilazimishe na ukila hivu na utawa salimundu maho haukakila hivu na utawa zono mwangu kabisa kama mshengezo zosabisha amani na uraha posalimundu mume kazoka na hili ukila hivu na utawa amru uraha baada ya mungu mzuma ndalie baona masaha ya kao rema nobanze pia zahezi kao rema yasione illa urahafu na turu yasinuke illa mamushemema yonde mungu ya rarune yani erogo ya sanune yasi tahamwambia ukaya abuna yati tuundaye makati ya zensizi za hamduma hao tuundaye makati ya shaula shahamduma hao uzirate hata haukanzaya zote za mraha usiu utabisha mruangasi ule zote za mrusi elewa ya hea usiuha na zote makini usimtabishe usipaimani wito kumtabisha haukayo ndera haibungulao harmomi ya zingu akanakoka miangolikozi aya lukaha jaili ya mrumishe litaskunu ilaiha gazo wakati wa usiuha umbena fasia siuhe ekanda wana haji kutoka hutaha nejibale seruku za hezanisa yalamuha mrogo zero ngewele heheni hajojo kwa ukaniyo utundao wakati wa hula wa ae ukemakili eshangashahe shiondewa wakati ya lazimu ekashifa lihali owasia owafukare no wanani hamwambeka ya bunayati hifadhi zemalizane mruma haho utizirumeha maugudi utizirumeha israfi bali amana mwezisigoe kwa sulumo mnyezimu hifadhi owanahahe uwalele hamalezi ya kiislamu hifadhi walamu wa hishma wahahe ikawa orwe kafula na fulani orwe wandu mahishimu wahahe yakawa kanenao basi wanuhamada wangu ilazimu wabame warai zile zitu kuchengeza uparsera iyo di yafukareneyana enubo yashendana yaku mehamamyoka yaku nayati usiparo asemrumahu manuwa yaduwambia illa ikahu amnuisha wasimyezimu haini amriju ulawala na mruma honga angohu istahi baadi ya yabo ukamrika umishile hali ya duwambia haukae kanga wehena mnaiyo wajuishiru wajuishihara enowea kuna hamukaya uvuka kisiri ya hamrume yewe mwenye wakume wasia mzimwa harmoja za kiara kuleta muslima nae mwanamshe abusika urogoze mwanamsho hamu binti la aruz no wana nye jamanda yoka ekawa mfaza wasia huo wajua shahar madele za amani wajua shahar madele za raha haukeni wakati ujo ukaya kusanya mamru mahaho hamamruwa wahamsu jo kamruwa usalimaho na wakati ujo kuta amaniru gaadhuru na yao wakati ujo kawitaha usone wakati ya lona usiu kumkabili na hajibaka na farihana Abu Dardai radiyallahu anhu amyamru mshahakaya ya zawjati ekauni na nafsi la usiu basinga adhuru fatartibu za ukaunufu aliye daika ukausiu ngamwefatarti batanufu aliye ekari ya shahena mnalonga rjoho daro ekasi nena mnayo gardu sabazesha idhan yono uwiza ni hali wajukaya ekamrumehu moraha usiu gaadhamru mshe yasihe samena wa atana ufranaka rabbana wa ilaika almasir ekamru mshaha usiu gaadhamru mnasihe samena wa atana ufranaka rabbana wa ilaika almasir yena mnayo uhayati waraha wadu farihani
hana mwaburu olenza zingarati na ende haki ya mtu la jenga olende haki ya mtu la jenga ikawa dunia yao nikawa kudua wanawata badeshama hapo sida namna hii ambaye Islamu watukufu wasia ramzi muharram wa tunapenda kuwatahusema na haya hausi wanama Abu Bakar ikawa ramzi muharram wa wajin wasiana wani kama ukaya bila dumuka mbaba ukaya mzaze ukaya mwana mme wadahoni haukawa na mshomo haka harma hawa mbaba akaona utukufu wa mbaba akaona sharum bishamzaze akaona masdari huwa na mahahe abo mwanama Abu Bakar ni jambo nawe bila dumuka mbaba harma dhamana ukamzaza harma sharum ukamona mahahe harma msaidia harma hayati ikanga wa haliyo wade para arrajul mithali harma dola Waislamu watukufu narjua kwa wakati unongona nuhozi nji nguona barnamaji zinji sha he maslaha ya kindola ndukai dini na akhlaq abu yandola yoke kana uraha bado witu kama nukaeti kulola mrede maana nuka kujashia wasiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam maana kumhumme kujadunga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuamrisha Mwenyezi Mungu rijailie rikawangu wa ulada zema wa washahatu rikawangu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rijuka haina mwika ufanyo zilango pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajaulime na mwanamshenga wana hadithi nji usallallahu mume atamtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kutaya engenda mumya engema nada mtu haabudu ya nada Muhammad sinjo amdu shamdumishe ya sujudai mdumaha harma hadithi salam shubana sokai gambu meha hanja marabi hawa tajua tasile le karo emdumisha hawa marabi hawa kajajo ka atekeleza kwa mdumu ibn awashi tahaunu kaya haina mnafanyeze nomo heki yasia dushinda basi manoka dojo noka kasufanya malolo che wakati ule ukambo pisha mruma ngomfulio ngompasizo ngomondolazi hajaza na murudiwa mzima bilhanda wal adha ntidosi buliana haurama na manalezi le kondo marebeana wakati wahima wapenze khidma hizo jokama panya wajibu halmaza wajibu za kirusha mjua wakaku japanya malo huo warabu mrume wakati wahima wale majibama na zao wale na wanao wangalia mrumshao mtijunoka wale upanyambano huo jionokanga umukasir wakuja shinawa tekeleza hata ikawa hatingu wana mna hiyo amonu wadoa shiro wadoa amani wadoa haramu mulahi aya wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha yazimu jahili baina hadu ikendola ya daraka ikendola ya wanawaji wa Islam ikendola ya wafaka naona si insha Allah hautimiza mirogo yahamu kenamu mkosini kasi timizo wasia haukale tewe lilahanya wananyasi wadawaze huja awele wajibu tekeleze wasiaho wanama wanama waishio waze kamjorama mpanana mwana mashaka tupura petinato ya alibabiye ya funga mzima ajamanu ya janga le mwananya Abu Bakar hizo zikaparana hivi ya santima ya dini na santima ya khususia de maana ya juha ya funga mzima janga le mwananya awo wingi wa hatu nasema wana na shiro watu bahatu paraza ejode pomoro harmo umma wunutuma waka amaru ummati baina 60 wa 70 وأمة وهذا المجال الحموري فالمجال كان معه ومرنده ومفكر شكراه يسوع كبهات أولها في كل وزير فرنسا وقاتوا وكمار قاتوا بخصوصي وكماري قاتوا بأمان وكماري قاتنا حتى مانو وكماري تقولون أولي أمانة وسلمانو ونوال لمالزياتين نوكماري hakika unaangaliana maangalio wa hindi miwa mpema tenzona wahidi wa huzorunu japoro na mwana wao asumahu wana hawa hata duka wana mahasita na mfukara wako wa hindi wana wasomo
uhususi wa Kihindi, wanapenda tabia za Kihindi ili watu mbobero leo hao. Abo wanatu wa sala Faransa, watu wanalejwa la kumo, ekapo jana malezi ya Kiislamu na ukomori, abona mdoka kama Sulaiman amengofu kama mengomenane, muhisa abo karsina la kasi wana wao. Abo Allah wanana wale malezi ya kidini na wale malezi ya kikomori, wadashirizi wa mbaba na mjomba na mzazi na mwana mshana kadha, wadoka ni santimayo, baya ndio paimao, wale wasi wa hakunani. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو. شمس التهاني أشرقت أنوارها ونسيم الروضات المدينة، فإذا الليالي تكرمت بحضوركم، تم السرور وتمت الأفراح. وسيلة الشافي مع كبار الأساتذة، الجزء الأول مع الأستاذ الشيخ عبد الله بكر صالح، والجزء الثاني عز الدين عبد الصالح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا موتاه. بسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شفينا. وأنبذ وفرح بدينا لولاه ما كنا ولا بقينا. إنا دعونا نستغفر آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا وفاه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا طينا. نحن الأولى دعوك مسلمين، إنا دعوناك فاستجب علينا. والمشركون قد بغوا علينا وأرادوا فتنة أبينا. وقد تداعى جمعهم علينا والأحاديث التي روينا. فاعذرهم اللهم حاسرينا، إنا دعوناك فاستجب علينا. الله يا رحمن يا رحيم، الله يا حي ويا قيوم، الله يا قوي يا قديم، الله يا علي يا عظيم. لا ينبغي للقوم أن يعلونا، إنا دعوناك فاستجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا وفاه. الله يا لطيف يا عليم، الله يا رؤوف يا حكيم، الله يا تواب يا حليم، الله يا وهاب يا كريم. حبلنا واجعل عيننا دونه، إنا دعوناك فاستجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا وفاه. الله يا مالك يا منيب، الله يا مليك يا قدير، الله يا مولى ويا نصير، وأنت الملك الكبير. ليس إلهنا لك معجزين، إنا دعوناك فاستجب آمينا. الله يا الله
الله يا عليم يا خبير الله يا فتاح يا بصير لا تحرمنا فتح المبين إنا دعوناك فاستجب علينا الله يا الله يا الله يا من جاء العزيز يا الله يا باسط أنت الواسع الله يا قابل أنت المانع الله يا خالق أنت الجامع يا خافض أنت الرافع يا رحمن إنا إنا دعوناك فاستجب علينا الله يا الله يا الرحمة الأعلى الأعز التام
الرحمن الصبور أرحم إلا في أرضنا تبكينا إنا دعوناك استجب الله يا الله يا الله يا ملجأ القاسم الله يا قدوس يا برهان يا غير حنان يا منان يا حق يا مقسط يا ديان أسماء حسابها خلاها دارك المسؤولة إنا دعوناك استجب الله يا الله يا الله يا ملجأ القاسم الله يا خلاق يا منيب الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتوسل محمد محمد صلى الله عليه وسلم محمد محمد صلى الله عليه وسلم محمد اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أمة 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 محمد صلى الله عليه وسلم اجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من النطفة المبين والنشر العظيم وميزان ومكان ولدهما اللهم ينزع أشراك القويم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وآله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفرح الأحباب والأهالي والناس فإننا في زفاف اليوم موقفه ودمت الاحتفال قصائد معتبرة في الإمارة الإسلامية.
Maulana
waidi ikawa mjuni kadi ya wati kaika ubahanuli ya wanu sendo handani wajaza fanyisa wanawani usiku uromusha wazika je usiku wala japuni abang yako suliman mengadikan hanya fani zinzom ini dan kawakerazi wasikie umandovule ili wasinalewe ngalikuwa usanti ukaya zeparengi zombi no ema hakaya watu nao wanisalima. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwazi baba wako na harusi nana mjomba wako na harusi nanya leda hoda wako na harusi kani ndukumbeka hiyo haukata maka mdoro kwazi watu kuku baba wa bibi harusi nana mjomba wako na harusi nanya leda hoda kani nomjima swali ya limani wa mujawili ya limani yalisabikiwa na samraza haku msolimani limanyeni mukai rijuka swali ya limani toka juu koma hada watamu ikaw kabati watujuka bati mtoshi una watamu shari msahani mule aukardu kaliman wayundi nasi na niman wa mahaba nasi haina mjozi wana kulu limani pason sorale kagarikale juu na mdogo sabi yone mana wa kusudia mjebu yakoke bwana harusi wewe kama wote wanakaya wengi wa jaula sabuti shanga mdogo shabahaji mwambia ni majaula ukahai jaula kwa mao mjazijeni mwalimu mtuani ibu hake na usiku hamaleo na ni mtujo hama usiku ya wamundu na kena kuuma mwanamo watukufu kwezi ahanda msike mune haizo na sabiki na bahadani na sabiki yote samahani hizo na gazuzao ukolimani wa gazuzao majawanu mnisabihi haina mjoka msione ziukaa bishani bako jago kusurili ukaa bishani. Wassalamu alaikum. Baada yao kumbioni tekeleza ukalimu wadere wahamzeha bibarmada wakate bimana harusi kupale lulu msaka juu ya dimani msaka juu ya dimani afwan tamsawa samahaba ndogo barnamati ya barnamati ya zawani shankali kiwali na bajimru wa madona kiwali yake na bajimru wa baga na jeti mizeni dola he manaleo kama mjo kwa hadi barabara jamani dola he nani mtaka kutumia au kwa wasa ndio 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 au nasema tu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalkena zibani mfungo wale bogo. Shani bala mina nafsi. Ndio bala mina nafsi. Kama surenga bamu, emana ngubato. Hakuna haja mshahahe. Ngewa inotoa. Wamesema baada kita. Basawa hadawa kama kadani wa shambuni sisa. Unjani sisa kama kishua. Basi kwesi baada kita. Emana wala wali la hafadha rahmani. Karna pehla kinne wale na ndani. Karna jari la hotu bolu. Basi bakra hamare bolu. Baada ya leo au bisa hafun baada ya sikioni.
hame. Muhdia hame. Muhdia hame. Ijibu ya imani. Muhdia ya imani. Muhdia ya imani. Mawini ya imani. Sijuu ya imani. Sijuu ya imani. Tuombe kumsali mtume. Kumsifu baraka. Majoma ya imani. Milani baraka. Rehemani ya Mola. Nisi nzuri. Ijombazo. Na mkimizi haulejeye samaya musulmani kwa wanasija wanje dokusi zilifanya ndogo zikofu ndani mwao para kuambesesi ile suwanai